malo lama le ono sai malo foi le to nei tai au ya malo foi le ma futa mai ma pa fonga mai foi I pese pale anganga ya pa maulu ngai le ingo le tu nei tai au ya sa pena foi na sa pena yo sa to loto e fa no longo le upo le tu nei tai au amene ya le foi o e amasaria foi tato por kalame masani pe una awina foi numa tato wala leo pale nganga amene ya una mayaso foi na mamai ya papina foi una lei ya tato por kalame ona sa papina foi una pale ton foi le wifi ne ainga amene fatulo watu ya ne foi la tayao mane ya sofia tato toi aulia mai foi fato poi soi fua mo so maso ola fata wa ia le o tato toi te no ai e lunga foi o pena ta failangi ia wa foi le faso ai na foi le upo le tua amene ia le la tayao ia foi na fala vilo atu tato au nanga ne tayao e o le tato au nanga ne o te au Satauro amene e o lo papena foi ona ila lo le taitainga ale sunga ile fatonu ya Mike Presa e o tato wala le foi le lo ni sila ya ele tua foi le nganga o le fatalo fa nei tayao mo le foi a sofo ile mamalo foi male pai o seu tato watunu o Samoa ia leo te fatalo fatuai ile tato palemia filfilia o sunga ya lauli al mali toa ia ai tainane o le pai ma walunga le fainga malo o Samoa amene ia o fatalo fatu foi ile a ingol fatu tua le tino keriso ia fatalo fatu I wo foi mapaanga foi a nei por kalame o lo mai moa mai nei taiao ia o te fia foi fatalo fai le sunga I fafengainga ia Mike Bretta mal faltua ia Sara ia mane no falo ia ai mai se le mamalo le kalesi ai marewa ia o le vi inga I foi le tua amene ia nei taiao ia o te fatalo fatu foi I le sunga I le paritua la le ya Susana fetalainga le o vaiato mafuta maneta ya ia malor soi foi la sunga paritua Susana ia o le foi te fatalo fatu foi ile paritua la le ya Florence ia le ngata ilea ia ole sunga le fafengainga ia nanai ia le o vai atu mafuta mai nei tai au ia ole di inga I foi le tua ia so I fua manuia la sunga fafengainga mal fatua ia nei tu la ia pape foi ona tato atu foi le upo le tua nei tai au amene ia tato falumolongo po ia I se fetalai mai ale anganga o le atua ia I se upo e taitaina I foi tato nei taiao ia ile ngata ile ia ka maulunga ino na vihinga amene ia tato tusi fai tau nei taiao tato mo maile tusi bo mor konito Nona masa upo e lua o te fai tawina fai mua se iau ele fai upo e iwa o au nei fo ile au soe o te le aluatu mare silio le upu mare poto ina ia o aluatu ia te o tau I lo tala ia te o tau le maua le asua awana tonu la manatu ia o le iloa se tasimea a o ia te o tau
ai tau lava o Iesu Keriso o ia lama na whaasātaroina. Na o ia i fo i a te o tōu mare vai, mare matau, mare ngā tele, ai le saungi atu fo i la upu, ma la utara inga i upu maalie o le poto le tangata. Ai peitai, o le whaasino mai le anganga, male mana, ina ia le iailo o tōu whaatuatua le poto tangata, a o le mana o le atua. Ai mātou te tautala atu le poto, ie ua uma o nā wa oina, ai le o le poto le neila no langi, o le poto ali o le neila no langi, wa tau wawina mamai. Ai peitai, mātou te tautala atu le poto le atua, ua lilo ma ua nā fia, na tō fia le atua na mua lava, ina ia tātou manui ai. O le mea, na le iloa e se alii, e tasi o le neila no langi, a wā ana la tau iloa, wo wala tau le whasātaroina le ali e ona le manuia. Ai pei ona tūsia, o mea ele i waaya e mata, ele i langona fo i e salinga, ele i o fo i e loto se tangata, o mea ia wa saunia ele tua, mo i la tau, o e alofa i a se ia. Ko mai whai kumua, ko whai kumua tau le lima i o whai upu iai, tato whasoa i whai nei tae au a mene. O au nei fo i le au soe, o te le i aluatu ma le sili o le upu ma le poto, ina ua o waluatu i ate o tou, i lo tala i atu i ate o tou le maua le atua. Mai leo kon ni ta mua. Ono na matau ko mua fa yupo fitu. Awaile mai ya we Keriso. E papatiso. Ia fora atu le tala lei. Ele o le poto yupu ina nei. Fa le au nga ina le Satauro Keriso. Mai le apostolo le ekalesia i Kornito, mai le awina mai o ia e Keriso e papatiso, a ia forfola atu le tala le lei, ele o le poto i upu, ina ne i whale au ngā ina le Satauro Keriso. Amene. Mai le apostolo le au soe o te le ia luatu ma le silio le upu ma le poto ina ua luatu ia te utou i lo tala ia te utou le maua a le atua ele femele apostolo ele ia luatu ma le silio le poto ma mai le tala ale apostolo ia Kornito a waile awina mai a we Keriso i papatiso a ia fola atu le tala le lei, ele o le poto i upu, ina ne i whale au ngā ina le Satauro Keriso. Amene wai, ele o le tatou upo poto i upu, ma le tatou wata mamai, ma le tatou whapeo o tatou iloa o na fola le upu maa. A le whemega apostolo, i le kalesia i Kornito, ele o le poto i upu, ina nei whale au ngā ina le Satauro Keriso. Amene. Ili vai taula neu tato iai. Ele avea tato popoto ia tato upue e whale au ngā ina ilo tato whatuatua. Amene. Wa a tato popoto i tato upuma a ia tato popoto i le whatuatua ma ia whapenau na tato fola ina le tala le leilo tato ali o Iesu Keriso. Amene. Ole anganga ole apostolo ma le tala le apostolo le kalesia i Kornito. Ele fape e faali atu sona poto por se te leo ni a onga waiai. Ai paua le manato le apostolo. Na ia tala ina le tala le lei. Ele fa Satauro ina o Keriso o le mau.
Mai le fai upu e lua. A wana tonu lo manatu ia o le iloa se tasi mea. A o ia ia te oto ai tau lava o Yesu Keriso o ia lava na Satauro. Amene. Mai le ngan wenga na e sfulu valu alo fai upu e iva. Ona fetalai mai le o le ali ia Paulo i le whaalinga le po. Awa te fefe a ia e tau talatu. Awa le whalolongo. Mai o fetalai le ali ia Paulo le po le whaalinga. Mai e awa le fefe a ia tau tala. Amene, o le finangano tama ia whapenao ona tau tala le apostolo i le mea moni, i le upu moni. Ina ia whaalolongo ai tangata o le tau tala le apostolo i le mea moni. Amen, whapena foila i tātou le vai taule nei au tātou iei le neila no langi. E mana o mia la tātou tau tala i le upu moni. O le ale upu moni e tau talai. Ia tātou tau tala ma ia tātou whatuatua. I le alo pele o lo tātou wali o Yesu Keriso. O le na Satauro. Amene. Pei foi ana o whasoa atu. O le maliu tanu mia to e tu manu malo. O le atoanga le o le tala le lei. Ia Yesu Keriso. Amene. Le ala o to e tu manu malo. O lo tātou wali o Yesu Keriso. O tātou o tangata manu malo ia Yesu. Amen. O le finangalo foi na tama le na faali ia i le whaalinga le po le apostolo. Ina ia o le finangalo tama ina ia whapenao na tau tala le apostolo i le mea moni. Atou maina ia tātou le vai tauli nei. Tātou o lo mai moa mai ma whafonga mani nei tai au. E au foi ai tātou o na tātou tau tala i le upu moni ia Yesu Keriso lo tātou ali. Nena e tāua ele le tātou talia o le whaoletanga. Tātou talia Yesu Keriso e whai maali i ma whaola i o tātou wanganga. Amene. Na mai le whai upo e tolu. Na o iai fo ia te o tau male vai, male matau, male ngatete, tele. Fa mai le lua konito. O le matau pe sfuru fai upu mua. O au lava o Paulo o le whamawalalo pe au iai a te o tau. Ai whamalosi pe a o le iai a te o tau. O te ai o yatu ia te o tau. Ona o le anga malu ma le alofo Keriso. Amene. Wa ulava o Paulo o le whamalosi pe au le iai a te o tau. E whamawalalo, whamane apostolo, e whamawalalo. Pe ai iai i le ekalesia. Ai ale iai le ekalesia, e whamalosi. E whamalosi le ekalesia pe ale iai. Amene, ai whamawalalo pe a whaatasi ma le ekalesia. Amene, mena e tāua i fo ia tātou tangata au nei le atua. Amene, tangata whaolaina, tangata paia. E te tau fo yo na tātou whamawalalo i le atua. Wa ale whamawalalo i tātou i luma o le atua. E le mawhai e tātou ona whaasua pe a vatu. Ia le upo le atua a wale le whafonga fo ia tangata ma le nei lano langi o lo tātou iai. E te tau fo ia e tātou fola. Ona whamawalalo tātou loto. Whamawalalo tātou loto i le atua. E mawhai e tātou ona launga pe whasoa le upo le atua. Ai aluatu le upo le atua ma le mana. Ona o laisi la fia e tamaa. O le whamawalalo tātou loto. Amene. Ia o le soifuanga ana o tātou le wa iai fo nei vai tau. Iai fo i taimi e whamawalununga i o tātou loto. Amene. Ona o le fo i tātou teletino.
whamonunga o tātou loto i le vā o tātou mo tātou uso, tātou tua ngane, o tātou tua oi o tangata o tātou whanau mea whapena. Ia ai le tau tala le whionga pa ia le tua nei tae au. Whai mai le apostolo o a ulava o Paulo o le whamawalalo pe a o iai a te o tō. Ai o te whamalosi pe a o le iai a te o tō. Amen. Ono no minga whafsanga i le apostolo ma le ekalesia e whamawalalo le loto. Ina ia whapena o na whaingo fie fo i le ekalesia. O na tatai lo lato. O lato manatu po lato loto i le awa onga fo ia le apostolo. E mwhai o na ungo fie i to tonu o loto o le ekalesia ia le awa onga a Paulo. Ai ale iai la le apostolo ma le o le iai le ekalesia o na whamalosi mai lea. Pe a whai foi la ele wa whaalongo mai le apostolo po wa whaavaivai le ekalesia. O nānai whamalosi ai le apostolo. Amen. Ie au foi la iai tātou ona tātou whaamalolosi. Amen. E wa ai atu foi tātou le au pa ia wa iai se tangata wa whaavaivai i to tonu le whaolatanga ia ta tau foi ona whamalosi lo uso au na ia po se tangata fo i ele o talia le whaolatanga e ta tau ona whamalosi tatou whamalolosi ina i tangata ma tatou walolofa i tangata wa o nei mea uma tatou te whaia i le alofa wa fo ia pe fo tau tala le whionga pa ia le atua ia a tātou tau tala fo inga ngana a tangata atua ma angeru ai le se alofa ia ore mai maunga ore taimi ia ai o nei mea uma o le aunga o nei mea uma tātou te whaia ma i le nei lanolangi ia whaasiri fo ilo tātou wano lofa. Amen. Ele o matele fo o tātou ile tau tala ma le atu loa. Ia ai e tau fo o na whaatino le alofa i mea tātou te whaia. Ia au tātou au soi fua fo i maola i neila no langi. Amen. Ia o le whai upu e wha ele i sao mi atu fo i la upu ma lau tala inga i upu maalie. O le poto tangata ai pe tai o le whaasino mai ele anganga mane mana. Ele i saungi atu fo ila upu malautala inga i upu maali o le poto tangata. Ai pe tai o le whaasino mai ele anganga mane mana. Amen. Ya. Ole mana Fai mai le tala le apostolo ile isa mi atu fo ila upu mala utala inga i upu mari o le poto tangata. Ai peta i o le fasino mai ele anganga male mana ole mana le ole atua na mafai e le apostolo na ona fai la na tala inga ele fa pela na fai lungo so na poto ai na fai ile anganga male mana ole atua. Ole mana le ole atua na fapenau na maua ele apostolo ma fai e ona talai ma fai na o onga ile mana le ole atua ele ole poto la ole apostolo na fatino ai na talainga ai na fapenau na ona fatino na talaina mana o onga ile mana ole atua. Wale se mana o le atua ia tato ele mafai e tato ona fai se metas langa e ia mauti noa le ia ilunga ia tato le mana. Amen. Ole mana na e mafai e tato ona
ona whaasoa pe whai se upu ona o lewa i lunga ia i tātou le mana leo le atua e fia maua uma i tātou le mana o lona nganga pa ia awane ai se me tasi tātou te mawhaia pe ale se noa ma le nganga pa ia awa o le nganga pa ia le sau e au mai ai tātou le malosi ma tufa mai le finangalo le atua e mawhai e ona tātou tau tala ma whaatino le finangalo le atua ona o le mana o lona nganga pa ia o le mele awa i tātou ona whaata ua i tātou le mana o le atua le mana o lona nganga pa ia ona o le tātou te malolosi ona o le nganga pa ia o le atua e tolu on persona o le atua tama le atua le alo le atua le nganga pa ia o le atua la le nganga pa ia le o le atua o le afio ia i tātou i le lanolangi o ia na te whamalosi mai ia i tātou o mea umalava la tātou te vai ai e whamalosi mai tātou e le nganga pa ia Bila le tau tala i le apostolo e le i whaia le tala inga le apostolo i sona poto po sona atamai ai na whaalango i le anganga pa ia ma le mana mai le atua ai mai so le whauunga ina ia le iailo o tau whaatua le poto tangata o le mana o le atua o le whaiupuna e lima ina ia le iailo o tau whaatua le poto tangata o le mana o le atua amene pe na fai mai la fianga pa ia le atua mai au tātou te whaalango i tangata wae e malai ai tātou ia tātou whaalango ma whaatua i le mana o le atua amene o mea uma e tau ona tātou whaalango i le atua ma abatu i le atua awa a tali mai le atua e tali mai le manuia mai lela e fesole e mua fai upo sifulufitu ina ia foa i atu ia te utou e le atua lo tātou ali o Yesu Keriso o le tama e ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le whaalinga ina ia utou i loa le lei o ia mai mana ia le fesole mai ina ia foa i atu ia te utou e le atua lo tātou ali o Yesu Keriso o le tama e ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le whaalinga ina ia outou i loa le lei o ia amene a tātou maua ma tātou whaatua tua i lo tātou ali o Yesu Keriso i lo tātou poto male mamai o ia e ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le whaalinga ina ia outou i loa le lei o ia amene o mea ia a tamamai e tātou ma po poto ai tātou e whailoa mai foi e le atua lona mamalu ia i tātou ma lona anganga ma whaalinga e whapenao na whailoa mai e le atua ia i tātou pe a taula lo tātou whaatua lo tātou ali o Yesu Keriso amene mea na tāua ai le tātou talia o le whaolatanga talia Yesu Keriso i whai maali i ma whaola ona tātou maua leo manuia o le atua mai te salo nia mua whai upu mua ma tā upu mua whai upu e lima a waile i o atu la mātou tala le leia te outou na o le upu a o le mana ma le anganga pa ia a toa ma le mauti noa lava wa outou i loa la mātou wa mio ona outou a o mātou iai ma outou a waile i o atu la mātou tala le leia te outou na o le upu a o le mana ma le anganga pa ia ia fai mai le apostolo ele i o atu le latou tala inga ia te latou wana o le upu pe na upu ia
ai sa whapenao na luatu le upu male mana male anganga pa ia. E whapena foi la i tātou au tātou ye nei langi. E tau foi ona tātou whasoa aluatu le upu le atu e aluatu male mana. Le whapea i tātou ia iai anganga i whaolaina mo le langi mane malo e whamavau. Mea nai tāua ilo tātou whatua tua i le atua. Amene. Io na fio mai leo o lona mana e whapenao na o na launga ai tātou whaadungolongo a walewa iai le mana ma le anganga pa ia. O le anganga pa ia nga o le atua o le a ia whapenao na o na launga ai tātou whaadolongo aluatu le upu le atua male mana iai ni anganga i whaolaina mo le langi male malo e whaamavamu. Amene. Ia, ole tātou whaasoana nei tai au, amene. E taita ina i fo i tātou ma ili nei aso le tātou savalinga. I manuia i fo i mea uma tātou te ngai atua i fo i nei aso Una o le mana o le anganga pa ia. Awa e taito olua ina i tātou i le mana o le anganga pa ia. E mawhai ai o na tātou maua le manuia ma le alofa tūnua mai le atua. Ai o le mea tāua o le taula lo tātou whatua tua lo tātou ali o Yesu Keriso. Nena e tāua e le talia o le whaolatanga. Tāua i o le talia o le whaolatanga o le talia Yesu Keriso i whai mani na whaola. Ua e whapenao na taali mai ei e tamaya i tātou pēno na whai. Ma pēo na maari ei le whai upule e iwa. Ai pēo na tūsia o mea e le iwa ai ai mata. E le ila ngona fo i e talinga. E le i o fo i le loto se tangata. O mea ia o saunia ele atua mo i latou o e alofa i ata ia. Ma, ia whai e te silafia e tamalo loto la e te alofa atu i le atua. Whai mailea o mea ele iwa ai e mata, ele i la ngona fo i e talinga, ele i o fo i le loto sitangata. O mea ia o saunia ele atua mo i latou o e alofa i ata ia. Ia o le finangalo tamā ia tātou whaatua tua i lona alo pele o Yesu Keriso. Mana tua le lei o le alo pele o le atua i toa tasi. E na awina mai e le atua e whai le tō miola ma le taulanga a toa mo i tātou. E mea nā e luki ai lo tātou wola whaatua tua ma le tātou wola au nanga i le atua. O le tātou whaatua tua lo tātou ali o Yesu Keriso. Wai tau on tātou mana tunatu po o ai tātou tangata ang sala wa mali wai le alopele o Yesu o le alopele o le atua. Ai ona o le alofa o le atua i ai tātou amene o le alofa na o tama nena au wina maino na alopele i tō tasi. O mea la ia pe ona o whai tau wina atu o e alofa i le atua. Mea ia e whapenao na foai mai e le atua, ni whangata e alofa i le atua. Ia o tātou whasoana nei tai au. Tātou taape atu foi nei tai au. I te au foi mga nuenga o nei aso amene, i te foi mawhaiva. Ia o tono po yo a onga alo mafana ia po tono po yo o tato ainga amene ia whapenao na alo whangia i le tua ia whamanuia le tua i tangata uma amene
ia mau e tangata uma le manuia ma le alofa mai le atua. Ia mau ko e tātou le mana le whamalolonga. A le atua ia i tātou. Ina ia tātou mau a pēr. Le manuia ma le alofa mai le li. Ia. O tātou whātuana ne sai au. Ia, eu te whātai atu i le sunga i le whātua ngainga i ana ngai kia ngainga. Ia ma le wharetua la le ia Florence Liana, ie ma futa mai. Whātai le sunga whātua ngainga na nai, ma futa mai whātai fwoi mo le teu ngala au mata mo fie wa wha mauanunga ele bi ino le atua nea sopo. Whātai lava ma futa mai. Whai lava ia la sunga whātua ngainga ma wharetua. Ia ma whamanianga mo le bi ina o le atua. Ia e o te lei alwese fwoi ma le tato por kalame le sai au. Ia mo mori atu le anganga whātai le. I sunga i whātua ngainga mo la so wharetua. Wa o te akono mo la so wharetua. Ia o uso fwoi ma tuangane pele i le alii. Ia o alo fwoi ma whanau. Ia whātai fwoi tāpua inga malu o te o tātou atunu pele o Samoa. Ia ai maise o tāpua inga malu. A uo ma whaanga ni nei por kalame. Ia whātai ma futa mai. Tai whātafu mai. Whātai lango lango. O le tatalo al fola fola. Whamanuia le atua ia te o tau uma le suafa manu malo. O Yesu Keriso. O te whātalo whāsi te uso au de leile o Miriama. Tuitu vau. Ia, leoma maafuta mai. Tai sisa Miriama. Whātasi mai nei tai au. Ia whamanuia le atua le ainga. Ia, manu tele ina ne yaso. I le alofa ma le angalilei o le atua. Ia, alofa atu i la sunga le whawhia ngainga nanai. Ia, alofa atu i le whalitua la lelei a Florence. Ia, alofa atu i le uso la lelei a Miriama. Tuitu vau ma le ainga. Ia la sunga whawhia ngainga ma le whalitua ia tātou whairoa i fwoi lai mainu i le alofa o le alii. Alofa atu, manu te leina nei aso i le alofa ma le angalelei o le atua. Whaftai lava i sisa Miriama mo whamanianga ia. Sao le sao noanga o nei fwoi mato aso saa. Vi ia le alii ka alofai. Alofa atu.